All right, my mom will be a very good morning. Emfa Emra Mandates TV. And a first share sa page and as a channel na once no subscribe if I unsa esintre kwakona ewo ase no so and as a subscription button no na onso timi subscribe na channel no enso entimi enyini channel no nyina je dia ye hwesere be ya Asante Kotoko honsem Accra Heart of Folk omoso honsem no enema betimi akwe etimi ediama onso Mr Williams, yes, onso no da bia utimi enjoy show no utimi ewromuramu it me at the ones no support and so it made a support here no a platform no and I say no a channel no one so no obo adwuma and on a Canada, yes, man, chas and copa and so ain't me and co and so it me or and no Asante Kotoko some it me about and the baby say nena then a mandate this uncle for it players win I bet to see yes and then a year throwback I'm a near sweat me a Stephen the Tiko Odro Godfred Yabua, may his soul rest in perfect peace. Omunyano, with Musa Asante Kotoko team no mabojuma pa. Edi amatim na ne Asante Kotoko. Omo ensem etim ba yeko na yeko fan sene be confirm players Asante Kotoko dan no omo etimi aye bibia enso etimi edi awie no achi no Kwadwo Asamoah honsem ba prosper na te ogum. Ono so no honsem etimi ba ne no yere ba abedan na niema enso etimi akwedimo yen sase enfamfiri prosper nate ogum so far oye aye former coach ama Asante Kotoko team no latest amensa etimi eka as a technical directors omo board no so no eda ochina wamuni opena ne dine prosper nate ogum ebetimi ehye nke wo senra na meeting no etimi eba so nanso na say eno ye Galaxy game na omo kwaba no memenda no meeting no entimi amaso prosper nate ogum ene mpanimfo ebetimi ahia na entotoye no omo atimi aje na opane no atimi de no resignation letter no atimi aba na entotoye bia wo horo mpanimfo ne prosper nate ogum enso atimi aje na resignation no ono nso atimi resign ama nema nso akwi na latest testament second se opane no atimi resign wi pe every ukuada ya wada eda fieda Asante Kotoko latest betimi confirm mu new coach na eniema enso etimi akwe etimi de ma subscribe to Mandates TV latest biano yetimi de down ewo Asante Kotoko wo nso aswe dada Kwadwo Asamoah urinsa kwa we no Black Stars no abo asan so aboni formerly of urama team and din in Tamalan wabo edema juve mu nyina abrant na enso etimi abo latest am second sa abrant oye trials ewe no Denmark oni say rumors be by sa abrant ba bisina kan makrobia Kumasi Asante Kotoko trials never abrant betimi asti ewe no Denmark me patcho ne tese ne FC Nordjylland se trans na amfa Kotoko ebetimi ahwe someone sabetimi aka brand no amande experience abebo team no ewe ne African theory no and latest am setimi aka mamen confirm players ene Asante Kotoko team no atimi assign omo no esi ade we no done made it down latest ye breaki etiamon a brand ne din ene no Steven Desi Mukwara 2 years Kotoko assign omo wie dono enu anti Alian Akono Thierry 2 years Kotoko team no etimi assign abrant no Sansa Dominic Insobila 2 to 3 years o signing ama Asante Kotoko formerly of Accra Lions enu anti Frederick Asari ono so 2 to 3 years o signing ama Asante Kotoko goalkeeper and abrant ne din ena no owurema eya asem to Accra ne etie ese Burkina Bay defender no Kotoko awie saade no Burkina Bay defender no Kotoko awie saade no ono se beba abesina kan edi amakrobia Kumasi Asante Kotoko na niema enso atumekwi uri se Kotoko Kotoko Africa na opponent Asante Kotoko ebetimi omo atimi asia or the first round of the Premier League stage no me patcho ne etie and say El Ittihad Libya Kotoko ebetimi omo abo enu ati Premier League di Augusto Kotoko ebetimi asia omo Asek Mimosa Asante Kotoko ebetimi asia omo
El Marek Asante Kotoko betimi ahyiam Sansana FC Platinum likely sa Asante Kotoko betimi ahyiam eno achi yenko round 2 se Kotoko etimi qualify from round 1 na round 2 no mamemfa ento anim se Kotoko betimi ahyi team bi etse no JS Kabili eno achi ne etie ene se team ne din ene no AS Vita Club El Hilal Omdurman Kotoko ebetimi ahyiam eno achi Cotton Sport Garua team we na Asante Kotoko chiom ewe no Cameroon ehyiam bruta ema niema enso ekoyi edi amamo eno achi ne etie ene se RC Borussia Asante Kotoko team no ebetimi ahyiam ewo horom afenso no El Ali Tripoli omunyina edi etima be likely se Asante Kotoko team no ebetimi ahyiam so mo qualify from round 1 na round 2 no betimi ahia sa teams no ama enema so atimi akoi subscribe to Monday Test TV latest na da bia yere eba abedown na enema enso atimi akoi nchasenko enko ema ye subscribers na yankopon enhyira mo mo so na fe na mo subscribe no yankopon entomo nkwa